tammo zomi mi pi te tunina zomi pu pa ding ina ang tan hoi le alung dam hoi ma tho khat ong tang ko no mung ke pen kamin na len hi na ZFSU public relation panina mapang khat kai na to tunina alo foi ma le zomi te ading ina ang tan hoi ma tho khat ong tang ko no ming ZFSU ina National University of Zoland ki phon khia chi to ke sai na to ke sai pace azong ong ke sak khin na ai zong ina tunina akichian deuina ong gen chian ong za sak no ming tunina gamwai ha nga sangjom theilo sangka laklo te ading ina mailama makai hoi management siam a uk te ading ina ngai sun na to National University of Zoland ki pan khia Zomi te ading ina tang thu pi khat hi chi to ma sa pen ina ong tang ko no ming ZFSU education higher education tan sang pil sin na lamte han cham na to akipan khia National University of Zoland NZZ aikele NZZ pan asol lo ina certificate diploma master program te ki pan ta ding hi chi zong to ma sai na to ki sai ong za sak no ming hi National University Zoland i ngim nai na zomi khang thak te khang son te pil na to khan swai na ahoi enom gam lam zo na ding ina akitang sam pil na siam na te got zo na ding chi ai to khit chang ina hi National University of Zoland i misianina eile e kimaka ina to e to ki tok pending pil na te sinding to khit chang ina gampo na ding gam khan to na ding tulai tak khon to ki to ka akisam pil na te ngiat sin thei ding to khit chang ina leitung bub level to kikim pil sin dan ngai sud dan thu zek dan te sin ding chi te hi to khit chang ina hi university a ahil ding sia te ina international university te panina PhD anga sia pol khat international le kolgam sunga university tom te a sem sa course to akizuina academic le practical experience ane sa te ahi hi to changina hi National University of Zoland academic board sunga akel ding ina international university te pan PhD nga kamdang university le industry te kum tampi asem research publication industry experience tampi anei sa siapi nu te kielding hi to changina hi National University of Zoland academy board amasaina akielding ina akhanna Dr. Lun Kham Indiana Sydney asem tulai takina international criminal law accountability and justice mechanism of an international body chi te acep lai ta hi ina to khit chiang ina ani na Dr. Kham Khan Swan Housing University of Hyderabad India professor semina political science department head acep lai ta hi athum na Dr. Pum Khan Pao Manipur University India Department of History and Associate Professor acep lai tak hi National University of Zoland to kisaina tuzo asol loin pilsin na vai atom tom te hongki za sak to ding ahi manina hi NZZ Facebook page te ang follow sakina like and share te nai sakun china hi a link zong to page si a link zong hi comment box noi le video description te hong koi sak ding hing tunina zomi te ading ina ang tanwai tho khada hi manina National University of Zoland to kesaina mailama akiching joina page te ong za sak to la ding hi tunina ZFSU panina PR mapang khat kaina to tuni hiteng ong za sak hi gamsung gampu kwa ma pe ina igama hi National University of Zoland ading ina mapang khomena pil na nei te na pil na to hu in nei salam sa pasien thupang piak te na inei sailam sa to hi iminam izomi te ading ina pil na sang pen te itate itute email thei te le imi pi ten
pil na sang te anga thena ding na ma pan theina chat panin ma pang hom ding hiang china tunina mun tom om zomi khem pe in na lian pi to hong zon he ung lungdam tau pan tu pang petek ta hen